Bismillah. Sigurno o Sheikh nella dva que alimenta janela isto que se que família com nardo so dela primeiro necase que família pode rolestar após ter rolan ele holangian estolesi mangila napala pisadak advada na jalos disinipe advada shungum adalese şey mangal adalese tavakira adalese pralese o Roma maşallah dosta shungi adva lafi sadaqallahu alazim ha Allah çitiba Kur'ani şunun sadaqallahu alazim saçsına çine adva Allah çaçipe vakirga znači u čačipa sadaka Wallahi sadaka vata čačipa znači adva muslimani stanu spremno te del sadaka en dela adva hateri Allah na dela na dubini ništa dolest na dubini nešto materijalno kupire vasta na kinela je groba dela pare na dubini ništa napal sarki je groba ko pazari ke dženda sadaka de na dubini ništa akana materijal na dubini ali peygamber sallallahu aleyhi ve sellem naqasa malu min sadaka o pare no vena pare tarik sadaka na kvai biznes Allah je kere Today Allah se vala pa na poviše kadot. Prva dva. Duito, znači jak manuš su da spremni muslimani su spremno te deltaro pe pare Allah se te ne dobini nešto napalo materijalno, a dva čačipe i sile iskreno imani ko srce. Yani čačipa se sile imani ko srce. Prva dva. Duito, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadithi prinismotar Ibn Abbas kaj Vakiri, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o primeri da dva manuš su dala neka se sadaka hemrdo adia sadaka napala sad primeri je ke jukelesoro su chadla pe jukel hem posle dva su chadla pare čivla komu yandre halen kuzum gadno kao znači dva manuš da raltar Allah subhanahu wa taala koji to barvalo hem primer dela neka se ki familija ili dela neka se chorenge a šeo čoro manuš nešto kergale se hola kergale ale se alo krivo lela sam inatese irini elitari holi irini pisada kanapal te janelov te pene a savko primeri a kava primeri o pegamberi su dinga tene bisel kelman ge halale to mandar sam maglum te vakira pralatene kena dva niket inshallah Nagradnel tu Sheikh. Ma se te querer like com o vídeo ako swinga petuke. Te pratim no canal, com YouTube, com Facebook e com Instagram. E daí eu tiro mengi.